Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rungyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito'y nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanya. Sorry Manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagaro. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarbing ka pala dita. Umay ka agigdan na maturutan. Maturukan, sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarbing ka. Itan sabat lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kit din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy ropa. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan atidug dagiti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda KAARRUBA mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskul datoy kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Mangan kamot na. Kada ka dito sango ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga roda to kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita Ay nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani, naurnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo
Nadlaw mo matgaya, Manong Peter. Wala, siyak pa iti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto iti hot cake. Iyag ko no madamdamata pagsangwanta niya, agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uy, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya? Ay, irwar ko man kay ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no sarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, napanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Nagsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabality style na. Mapanak man langan itarubayan. Agpalami isak basit. Ni, asino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y badok. Ma-apresyar natin kinasiksik. Namdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Ay, imbag pa iti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha?
Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan itidakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka din dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Mom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, uray anya abuok. Bagay mo, tatalaga na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem aday. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wan inspirado akan niya yung gagayam kan KAARRUBA. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti dadu mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no dadu ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balit kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga KAARRUBA ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at tagakabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, adu ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro,
Ang artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabalin basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jakman amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kaya't mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige ta, agina na ako. Nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan. Pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di balay ti kaaruba. Ti makakitkita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo tila kaya kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapinano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak princess ay ti panagriknak no adak ijay balay diya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napananangarudon nga Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anya kaya't mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata.
Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Wen, aklonag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti KAARRUBA. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga KAARRUBA. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak matpiman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas ta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jai. Anyat gagara minsan? Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato yun sa? Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit gulurongak para ti panagkasarmay ti nubiak. Apay nga minasikat problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan maparigat kanto amang biag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anuam ta napintas. No saan ba't nagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Lalpas tamad tan anangan. Wan Ellen. Ang agbayad tapay.
Huwag kaya. Limagasot kayam to yung naitugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay, di manak, Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, di manak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Day to'y ti armas ko iti biag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang ano adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon ngay bagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang isuda No asino ti adda trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio para ken ka anak ko. Balin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Nabatas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Katagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalivin ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midiagbaybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatok. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inang. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Bagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Ngamin, oray jablesak. Kayat naklata. Sigud mat nga amok dayta.
Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanya. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, ore agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho, ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mo't ka di dya Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga ron. Di kidagyaman ta danangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan ka. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka, mamat. Si kamam mo't agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Kanya ka mo't dahil talat iriring mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tayo turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Ha? Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mon, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa na iturog ko. Ala, sambrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabannog mo't nagtugtugaw ka, kunamsa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Kain ka nga nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matibasit Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito isupa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarag da kadagitag tatakawawanan Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagbuya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat ti Biag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo Apa yung imay kayo? Oray kumano mangtad kayo iti kwartayaw. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag-overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Idu madak kanin San Elmer. Tagduma kami ti prinsipyo ti Biag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas tayo pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka gunget Ibagam itinasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio.
Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba ah. Inakagtrabahon Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ron iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kantay tangdan ko amang nyaramid ngay. Sana kaskarin at ipaparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay laji balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ikat, wen urayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si Biag pa'y day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan? Tada amamamang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face nga mina talaga ti amak. Naimbagmad ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kaslaki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagam man ti agpaysukan niya. Aklonat, nanang. Uwan, grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan akmot iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita.
Sikapay lang arot kagluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isong agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ang tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubod mo ganyan ta cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang ti nailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo mami na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Sigurado ka Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag nagdak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran nagitakarikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ngam saan ako na naragsak iti na. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, anta ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito Rio, please. Huh? Di ka kumagis kang dalot ito Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang... Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. Balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang. Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday, derwara po. Nakatugaw jayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na.
Malain kaya ba nantag sasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na nata manganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kini Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Mayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wine. Anday sangpet ko nga agdudumaan na teng prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng ay pasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw na matindog ti Biag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamit Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yung kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ag nateng kailatan. Kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Didan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang nyo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat yag numnumari ti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akasta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Udno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dadaga sa mapasama kanakwada. Da kayo nga aginat yakin pasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagida tapno umatindog pa iti Biagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan
Nakarakaro ako mapsot na no saan da nga agkutkutay. Adda agpasumbay jay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaw, ikalaman iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit lang nga pong. Apayakas na napambanog kayo. Apo, yan na, sakman ni Dinanam. Siya na nakabalan na iti sakap na godang. Mabit lang ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanin kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon dati 100 atawon. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang. Pautangan dak takasapulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko? Naigatang mo kami ng nil, may ti vitamins, kan pang maintenance, may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo. Di yung pa'y maited mo. No, adala ang kwarta. Ikan ka, ah? Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang intun sangagasot ti tawon yawn. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura ka na kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak, di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numamuan na dayta. Kanya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso da nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me ah? Tala nga roday. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ah. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatap no umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man so niya. Nananang kantatangay. Agboy-boya iti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman ak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagotak arumwa, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, kadanda ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may. Makaumati na tang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita natin tapno saan ang ma-overcook. Ay na,
Kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilo! Apay nga taan. Hinta kita ang japok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apa yan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay, Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybayan nyo ni tatang. Apay nga'y akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybayan nyo mat na ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga, yadi yung intaray iti ospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sapay 200K di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakan ni nanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa yan nanang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Orayan nyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay antibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakan yawn. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanong ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubwan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta ka na yun. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mat gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalula? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matan. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin.
Naskain nga agbyag pa'y. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano din ang madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kon di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biag da nanang kantatang. Isu nga rod at di yu baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Muno saan? Hintay lang ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot di nanang ije ospital. Iso nga agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigod may tano kas ti ngagsapak at nakatugaw nakasikawil dita. Manungaal daw langan ti palabsang. Kasangayon ni nanang. Mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumustan nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw tiyad da ijay? Ala! Nukasta? Di yu pa amaw? Kano yung taray da di ospital ni nanang yaw? Tadida ka numariing? Anya? Kankasla na ibagada saanan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay impan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mo. Talaga akas na, uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanan, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Umayak man sunya ka bagais. Nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y lang iti agsapa. Alas, sumrot ka kabagais. Kasanukat paringkatin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat law na yan. Iso dito man pala balay yung ti paglimengak kabagais. No ijay mo't balay ti paglimengak. Awan kanek naglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalimak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Wan nga raw. Dahita ti dakkel kamalik kabagis. Tiamok namin kat mabayag paya matay dananang kentatang. Bigla matan anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Wah. Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Agbabawi akabagis ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo ngagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak kaw. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta.
Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak ka. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ka. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang, dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak ka. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipangpangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsuldaw? Kaano agsweldo? Diyan mo namagam token ko na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak na na. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sa lang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ka. Kaanon to pa ngay nga makagatangak no ininutak. Gulpe akit din Anak ka. Sige ta, iyakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno ada sukat inggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan? Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan.
Uray ilaklakak ti panangila ko kanyam. At damot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipus. Tabarang adda manggatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ngay. Hana kayo ngay ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray isupay ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakase? Katoray mo ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangpot mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan. Sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao. Isimpam. Da kayon ati mangisimpa. Hangko nga masango. Inakagdigusan ta mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduhak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan nyo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data,
Tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa lang mat kanyak. Tumulong ka mo ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa iti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Katagur nung akto ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramiden na. Isulat paglinglingayan nan aday jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rekna. ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto enton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at ngagangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan. Tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Nagkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Wanan No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Imadumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nangina ti pananggatang ko idta. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katwan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak ti gasgastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita.
No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na nagitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ang mauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taisupay ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak. Awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagitoy. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, ta bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak, iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo, ilako mon. Katuray dili ka dumot nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala, apay ngay? Basang to ti group chat tayo. Inlanad ta amin ni Jay Tirason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako nanang. Kahit ada na sa pula matrabahaw,
Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isot na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad iti lugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-us kan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildok ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit ang nangarod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulod ko kadagijay gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay ti bagay, manakaw. Wen nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi ka. Saan aga punta ado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay. Nga uresan mo matuna akasapulan. Wen tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadura. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Runay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, kasaritak barok. Anya man ayat ibagayo kinina. Kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo diti paggatang hindi arak isut ammo. Saan mo Runay? Alan barok. Kaya't ko lang kumustaan tiyan ako. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello tatang, nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang nagkapgis ti sakit itang ko anak ko. Napgas manang jak makapangan limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay lalak. Nabayag tubay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Huwag nga rin ko may na. Awan magkwarta ka anak ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na anak ko. Ayoko. Nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi ang nangiputot ka nga anak ko. Siyak siguro ang tingaragisagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Wan promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat tatang. O sige to, Ryan. Ang yaman akmanan, Wayne. Ay na, patpaganggaw na yung anak ko.
Tup-tup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam. Ritaw. Wen, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditiara kanya. Ewan na yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandan ni Agpada. Rito. Ken Rita. Agbagbagay da. Iwang agpaisaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan no adarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Well, ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Nubilang mga asawa ka man. Abay, bakit nasawaag? Tay ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y man. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ito nag-eskwila, iskwilaan ta. Rito. Alam nga ron. Ay, mabidlang. Tahinak mga iti balon ko, apantalon ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to tsaka abay. Ay! Amukaon rito! Tatunggal mabartek ka, mabasa! Sikamat, iwan mo Ay, sikamat, Rita. Balik sampay lang, mat. Agtal na kakadilata. Ay, nabartek kan rito. Sikan sabat nabartek, Rita. Limpyo ako ba, mati ko na kayo. Ay, dandanin tupay di ka makamulagatan. Dumundin ka man, kidi. Agidrak, Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indon bigatan. Maturog taki din dito istor nga ayuyang tarita. Ay, good. Ay, agida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka ba dito tumang ko na kaya mo? Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatyamtuman ni Tatang. Kaano pa nagsakit na dyan, Ha? Pinauita man namin ni Tikwarta. Iso kasaan man ang nagawit. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti sakakan dyan na. Napatpatyamtuman ngamin amin nga ibaga na ka. Namin anon alinastugan na ka. Hindi ka matmatidigra. Pauitam lagtamat iti kwarta. Arak, ti papapanan ti itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Di pa'y makagatang. Tanapat patay tiara ken kwa na. Among matigas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mo mat ngamin. ala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na dyan? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itad mo ti kwarta ken kwa na. Siyakla ang hindi pang tita. Tapag gatang ko iti kawis na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayon, Tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay ingkaaglod abarak.
Naibusan tilo di gestor. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Pray, siga mo gayam. Apay, nagpawit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, ama pan agsiyak. Saan? Best friend? Yeah. Umaya lang makiawag. Tawagak ko maji anak ko diya, bro. Ay, kuwan ah. Sige, agam, sigurado may bustilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapawit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napawitan ni Tikwarta? Nagsakit ang ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, tatang? Sa anak ba niya artista anak ko? Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Tatyam mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan ni Tikwartayo? Nada kasapulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta di Tikwartayo. Anya, ulay ka mo anak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsong ka. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da kasapulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray 1,000 laeng. Pangusaran niyo iti kwarta, tatang? Ekwa, pagkata ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga minti ulo. Diyan, sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka lang, saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Sa tumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan pa nagtalik yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin iti arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatagtaw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't tisagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga di na tiltil ang mais mo, Rita? Kuwan! Sunalaang at pasig at tupol ni bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka, ti panangila ko. Hey, isupay mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, bispre. Hey. Wow, maya nga raw. Sige, bispre, hintan. Sali, nagrigat taglangan ang diskulaan ka sa ka. Kuwan! Alalala, umaykan, bispre. Ne, rabiin, yung mawampay mo ilagi malugang ko. Napanan na nga ta. Ay, sa pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga minji ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas bitin. Nay, nasaya atad ka kan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na pa tayo, papanak. Ha? Papanak ba lang? Rabyang? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot.
Basta di ibagbakin ni Mina arumwanak itarabi ah. Ah. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibagangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas siya marabianak tatang ha. Ito na. May unak pa 200 pesos tinted ko tayo. Ay na. Ay. Thank you, bro. Uy. Jak ipulpulong kin ni Mina, bro. Sige lang. Hindi na lang. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Ay, Sa nga ron, Rita. Nabisin na amat na nag-shot. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Tawa nila. Imbartek ta nga ron. Amin na intid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas tamang kini. Tamang ano, ada amuta di ta. Di agpalibritan. Anya? Wala na. Ito na ron na. Rita. Rone, isi ka magkapit sa baraw. Wala nga. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mudking ka. Takasinsin mo. Kaya timangan, nanarita. Tatang. Ay, uwan baraw. Mabisin kami ka ni best friend ko. Wawan man, mabisin kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mapitlahan tayo, back to waiter ha. Yung tiran tayo, di ka rin niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidang, Rone. Lukluk ko matandyan ako. Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nagkuyog ti babae ng lalaki. At dan, nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay Wala, naglailo magkang ka na siya, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo. Idi nagsasango tayo anangan. Pudna na kainuma kinay. Malagip ko, tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga ruglang dahil siya tatang. Anya kay laki din ay Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak nung matamdama. Ay, well, tatang. At ito isang ribo. Alawan siya, tatang. Ay, thank you, bro. Ay, sige, maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumwarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan dahi ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Ha? Kasi jay anak mo abang manggay, di jay balas yung taaw. No! Luk-lukon na lagaya. Ay, sayang ko nga ugali ti makibibiyang rita. Wala ka din. Agrubat ka. Tayin tayo di istaw. Tayin ikanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to anaimbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, gut agi na nakangarudan Kumusta kayo matan ka ni tatangay?
Masaya kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Kinapod na. Adda dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Oh, ato iti cellphone tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw, sangaribo mo tatang. Ibulsayo lang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumurag kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Narabyan tamot nga minuna yan, my love. Wan nga ron. Saan ba alay? Saan ka ron bumari ti silid ko? Tapos saan nakamakita ti katugangak? Well, love. Makaisbuman na kang... Sino ka doon masumang pataron eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Huwag makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, ang 2,200 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang bro. Thank you. Ababae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay ngay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga raramidon na. Ay, hapo ka. Anak mo pa'y mga raw ni Mina. Kalayon nak mangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsitan no kasta. Kahit? Isukat mo jay anak mo iti arak. Kasta? Ay, no siya. Saan akabaon at konsensya dayta. Isu nga oray jagan makikuyog keng ka rito. Kaya't nga tao iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay banugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ini Mina nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Wala na. Magitab. Wal. Ada pun tom iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo anak ko. Talaga jak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito'y balay. Ayan ni Ronnie, kunak. Anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang Tada kadwa na babae, kasta ka di? Ha? Apay ka, ma'am? Grabe kayo! Apay nagilimad kayo kanyak, tatang! Nabayag kaya manaluklukon nak tasawak! Nga mapay adiyo yung bagbaga kanyak! Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta! Ikuha anak ko. Di ikuha ngamin anak. Di... Kung konsensya niyo tararamidan tasawak! Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agrig-rig at akijabron, tatang! Kasto'y lagayam ti subad na sawak kanyak! Anak ko, asim, agparbang ka ko ba? Tabangan no, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo.
Kaya't kula papanawan na gitiawanan bain dito balay. Pagkawanan na kumabakain. Pimanawin na niya babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayatay. Pumanaw kan Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundawan. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawin ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mon mapakawan, anak ko. Isanan. No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan nak tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma. Nujak impulong ni Runay. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong kang kanak ko. Isure.